Ali jedan deo je poginuo sa nama, jedan deo je stradao pre nas i niko neće da govori o žrtvama srpskog naroda i življa u Vukovaru tokom jula i avgusta meseca. Molim vas, Dunavom su plovili, desetine i desetine leševa je plovilo Dunavom, izvinite, kao balvani, da se izvinjavam tim žrtvama, plovili su kao balvani po Dunavu, verujte mi. Mnogo je ljudi pobijeno u Vukovaru, Srba koji su zatrpani, koje kude po kakvim smetlištima. U Vukovaru je bilo 20.000 Srba, verujte. Kad su počele borbene racije, ni jednog Srbina, 20.000 ljudi izašlo. Vi mislite da su oni izašli zato što im je bilo lepo. Verujte da je, znači, paravojne snage Hrvatske su u periodu jula i avgusta meseca takve zločine činile po Vukovaru, to treba da se dokaže. Nek dokažu dela tog nesretnog Merčepa, komandanta policijskih snaga u Vukovaru. Najveći zločinac nad srpskim narodom u Vukovaru je taj Merčep. Verovatno će oni morati da pokrenu potragu. Mi znamo o njemu kao velikom zločincu. I drugi komandant, Jastreb, koji je vodio HDZ, dobro, on je bivši naš oficir, njih dvojica znaju najbolje šta su radili u pripremi za masakr. Zašto je Vukovar bio prazan? Verite mi. Pa prazan je bio da su Srbi pobjegli. Pa su pobjegli i Hrvati jer su vidjeli da će biti rata. Pa oni su odmah, hrvatske snage su blokirale našu kasarnu i prekinuli našim vojnicima u kasarni i vodu, i hleb, i struju i držali u okruženju mjesec dana i pucali, bombardovali ih minobacačima. Verite da je to bilo strašno. A vi vidite da svedoci iz Hrvatske govore da je sve bilo tako dobro da je čudo jedno šta se sve desilo. Nije to tako. Postoji